Dragi gledaoci televizije Laser, za vas obilazimo zanimljiva mesta i destinacije u Srbiji. Ovoga puta nalazimo se u Soko Banji, koja je prezanimljiva i presadržajna i bila još u doba Rimljana, a kasnije i Turaka. I šta je to ostalo od njih, a što može da se iskoristi, šta je ono što će vama biti itekako zanimljivo. Ako dođete ovde, pogledajte u nastavku. Uživajte. Zahvaljujući današnjoj ljubaznosti naših domaćina, mi se nalazimo u Soko Banji i čućete sve o Soko Banji i o ovom divnom kraju okolo, kao i o tome kako žive, od čega žive i šta je ono što vama mogu da ponude kako za ovu sezonu, tako i za one ljude koji možda požele ovde da dođu i da se nastane. Sa nama je na naše veliko zadovoljstvo Miodrag Nikolić, koji je predsjednik opštine Soko Banja i sa njim ćemo najbolje razgovarati o svim detaljima koji nas zanimaju i koje želimo danas da vam prenesemo. Dobar dan, dobrodošli na televiziju Laser. Za početak želim da vas pitam da nam predstavite Soko Banju i negde privredu koja je glavna društvena kategorija i ono od čega ljudi žive kao i ovaj grad. Dobar dan i dobrodošli, izvolite. Dobar dan, bolje vas našao. Pozdravljam sve gledaoce vaše televizije. Drago mi je da ste danas u Soko Banji i da mogu da vam dam jedan kratki prikaz našeg malog mesta, jednog turističkog mesta koje je stvarno u usponu. I ono što vam u startu mogu reći da je naša prosto osnovna privredna grana turizam. Ne samo kao privredna grana, nego i zdravstvena. Znači, ono čemu mi težimo, to je da razvijamo turizam kroz privredu i kroz zdravstvo i obrnuto. Ono što karakteriše naše mesto i možda ono što ga razlikuje od ostalih turističkih destinacija u Srbiji, da pre toga mogu da vam kažem da je vrlo bitno da smo mi ove godine bili po posećenosti druga turistička destinacija u Srbiji, da smo imali jako veliki skok noćenja, naravno tome je dosta doprinelo i podela vaučera Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, pri čemu smo bili prvi po opredeljenju građana da svoje vaučere ostave u našem mestu, iako su u svemu tome ponudu dali i ostale turističke destinacije. Druga stvar je da, pored vaučera, ono što je počela neka uzlazna putanja i točak koji se zakotrljao neke 2014. 15. 16. godine, taj razvoj turizma se ne može više zaustaviti. Naravno, tu je dosta doprinelo sam privatni kapital, koji je dosta učinio u Banji, ali od 2016. na ovamo i veliki uticaj i prisustvo resornih ministarstava i države u samoj Soko Banji, koja je prosto prepoznala naše turističke potencijale. Zahvaljujući tome je i 1. oktobra u subvenciji jedan od većih srpskih privrednika privatizovao hotel Sunce, hotel koji je nekad bio nosilac sokobanjskog turizma, pored hotela Zdravlja Kilepterije, ali ono što vam mogu reći da je on sad privatizovan, da je renoviran, od 1. oktobra je krenuo, znači dobili smo prvi hotel sa 4 zvezdice, pored naša 2 specijalne bolnice Banjica, prirodnog lečilišta Banjica i hotela Moravica, koji takođe posluju na našoj teritoriji. Znači, hotel Sunce je nešto što je podiglo turističku ponudu Soko Banje, prosto možemo se obratiti i biti mi sami zainteresovani za nekog platežno sposobnijeg gosta. Druga stvar je da, pored tih turističkih potencijala, da kažem, te naše super infrastrukture što se tiče turizma, nama je nimalo ništa manje bitan seoski turizam, koji je takođe u Zamajcu. Vrnđa, selo koje je opšte poznato većem delu Srbije, koje je dosta prisutno u medijima, kao i sama Soko Banja. Znamo da se od pre 10 godina krenulo nekom uzlaznom putanjom i tu sada imamo prisustvo i stranaca dosta, veliku prodaju nekretnina, veliki promet nekretnina
i to je ono što je sada već počelo da se širi ka našim ostalim seoskim mesnim zajednicama, naravno uz našu punu podršku da to, pošto imamo i sela koje se nalaze sa donje i gornje strane Soko Banje, ka Knjaževcu i ka Nišu, znači da ravnomerno razvijamo sva ta naša seoska područja. Mi kao opština tome možemo doprineti poboljšanjem razvoja infrastrukture, subvencijama u poljoprivredi koje dajemo svake godine, takođe poboljšanom i razvojem mreže zdravstvenih ustanova koje nimalo nisu beznačajne za razvoj turizma. Težit ćemo takođe u jednom selu Jošanica, pored Soko Banje, koja je nekad bila takođe reprezentativna banja, da i to dobije u nekom doglednom periodu svog vlasnika i da to stavimo u svrhu sokobanjskog turizma. Da li mislite da ste u potpunosti iskoristili prirodna bogatstva i ovaj položaj gde se nalazi Soko Banja i te okolne planine u odnosu na druge banje dosta povoljniji i samo izvorište vode lekovite, a čak i imate i lekovitih biljaka, tu i rtanj, opšte je poznat rtanjski čaj, mislim ima tu sigurno još dosta toga što ja ne znam. Da li mislite da ste dovoljno iskoristili i da li možda u budućnosti planirate još nešto po tom pitanju, da biste usavršili jednostavno i svoju ponudu i iskorišćenost bogatstava? Mogu vam reći da mi svoje prirodne resurse smo iskoristili možda sa nekih 30 do 40% i stavili u funkciju turizma. Ono čime ćemo se mi u narednom periodu baviti jeste upravo stavljanje u turističku funkciju kroz razne projekte. Jedan od tih projekata je stavljanje u funkciju vizitorskog centra, na kome će se prezentovati sve naše poznatih destinacija kao što su Sesaločka pećina, zatim pogled sa Rtnja, za starije osobe ili nekog ko možda ne voli da pešači, da svom tom užitku mogu, zahvaljujući 5D tehnologiji, prisustvovati kao da su tamo. Jedna od stvari. Naša okolina, samo s obzirom da se Soko Banja nalazi u kotlini, da smo okruženi vrlo atraktivnim našim planinama kao što su Ozren, Devica, Bukovik i sa druge strane Rtanj. Mi smo još pre 10 godina i organizovan, svake godine se organizuje taj uspon na Rtanj na Dan Svetog Jovana u julu, Sveti Jovan Biljober, kada mi organizujemo taj uspon gde ljudi mogu da beru biljke, pletu se venčići, organizuje se sam uspon građana i to je jedna manifestacija koja je vrlo posećena zahvaljujući našem lokalnom proizvođaču čajeva, preduzeća Adonis. Tu imamo prisustvo građana skoro iz cele Srbije, mada kažu da je poslednje 2 godine imamo i prisustvo građana i Makedonije, i Bosne i naših okolnih eks-republika. Takođe naša ta prirodna dobra koja, zbog čega je Banja i poznata, su dobrim delom pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode i mi ćemo se truditi da samo te stepene zaštite podignemo na viši nivo kako bi negde zaustavili, a negde isprečili devastiranje tih područja i sačuvali ono po čemu smo stvarno poznati, s obzirom da smo zdravstveno orijentisani na lečenje bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa, prosto to naše drveće i tu ekologiju moramo da sačuvamo kako znamo i umemo od budućih devastacija. Svako ili većina turističkih mesta se suočavaju sa nekim od izazova, pogotovo kad je kapacitet i kad je popunjenost kompletna. Čuli smo da je vama to vodosnabdevanje jedan od problema i čuli smo da radite po tom pitanju, da će se konačno nešto i promeniti. Možete da nam kažete kakvi su planovi da se reši ta situacija? Pa evo ovako, glavni problem Soko Banje jeste vodosnabdevanje koji nije problem ni od juče ni od prekjuče, znači problem sa kojim se Soko Banja suočava poslednjih 30 do 50 godina i mogu vam reći od 2016. do dana današnjeg, zahvaljujući lokalnoj vlasti i zahvaljujući saradnji sa resornim ministarstvima i sredstvima države, inicijalna stvar koja je bila ka rešavanju tog problema jeste zamena cementno-azbestnih cevi koja je, nažalost, u mnogim opštinama, to jest na prednost drugih, a nažalost naša, urađena u mnogim opštinama još pre 20, 30, negde pre 10 godina, negde se radi i danas, ali mi smo se prvi put sa tim suočili da imamo stare cevi koje su porozne, prvo kancerogene zbog samog materijala
i do dana današnjeg mi smo nekih 70% cevi za ove 4 godine zamenili. Očekujemo da se završe ti priključci, da se pusti nova vodovodna mreža, ali mi ne želimo na tome da stanemo, jer će postojeća vodovodna mreža služiti sadašnjim kapacitetima. Ono čemu Banja teži, širenju i prosto izgradnji, otvaranju novih hotela gde, znači u narednih 5 godina imamo najavu da će još nekih 5 hotela sa 4 ili i 5 zvezdica biti otvoreno u Soko Banji, prosto biće potrebna infrastruktura i za te objekte, tako da mi razmišljamo dalje. Inicijalni koraci su napravljeni pre 2 meseca sa gospođom Tatjanom Matić, ministarkom turizma, koja je vrlo zainteresovana da pomogne Banji. Pritom smo i u prethodnom periodu sa tim ministarstvom stvarno imali fenomenalnu saradnju. Ona je organizovala sastanak sa ministrom vodoprivrede, poljoprivrede, gospodinom Nedimovićem, gde su napravljeni neki preliminarni dogovori i krenuće se u stvari u realizaciju najpre projektne dokumentacije, a zatim i preko EU programa PPF7 da rešimo problem i naših otpadnih voda i da rešimo problem vodosnabdevanja u narednih 50 godina u Soko Banji. Ono takođe čime se bavimo, zahvaljujući Ministarstvu za zaštitu životne sredine, ulazimo u program saniranja divljih deponija, a već tokom sledeće godine dolazimo do saniranja deponija gradskih koje su u svim našim opštinama i gradovima problem. Prosto to će država rešiti, imamo obećanje, tako da će se formirati konačno te regionalne deponije, tako da ćemo kao ekološka opština stvarno se truditi svim silama da se izborimo sa tim. Naša televizija će i u buduće izveštavati o mnogim događajima koje ćemo vam prenositi iz Soko Banje i iz njene okoline, a i sada ćemo moći da čujemo od predsjednika opštine i šta je to što nas očekuje za ovu sezonu, kakve se to manifestacije održavaju u Soko Banje, po čemu je ona prepoznatljiva i u čemu ćete vi moći da uživate ukoliko se ove godine odlučite za Soko Banju kao vašu destinaciju za odmor. Mogu vam reći da smo mi ranijih godina imali vrlo bogato banjsko kulturno leto, koje je zahvaljujući našoj turističkoj organizaciji i dobrom menadžmentu te turističke organizacije organizovano, naravno i uz veliku podršku turističke organizacije Srbije i direktorke Marije Labović. Imamo svu njihovu podršku gde sa njima zajedno učestvujemo i na svim sajmovima, u svim materijalima što se tiče predstavki Srbije. A ono što mogu reći o našem kulturnom letu, znači mi smo prošle godine 2020. Pustili u rad, to jest otvorili letnju pozornicu na Vrelu koje smo, zahvaljujući Ministarstvu turizma, projekat koji je izveden, znači vrednost 175 miliona dinara, sa 3 velike scene koje će služiti, verujte, stvarno velikim, mogu se čak i najveći performansi odigrati na toj pozornici. Pritom postoje još 2 male scene za manje vrste pozorišnih dečjih predstava. Velika scena sadrži do 1.500 mesta za sedenje i do 5.000 mesta za stajanje, znači da je opremljena za koncerte i tehnički i funkcionalno. Planirali smo da tu izmestimo celo naše kulturno leto i ono po čemu je Soko Banja poznata jeste na prvom mestu od Vajkada, prva harmonika nekada Jugoslavije, Srbije, sada prva harmonika Soko Banje, koju smo se ovih godina stvarno trudili, zahvaljujući i našim ljudima u dijaspori, da to podignemo na malo viši nivo i da stvarno festivalu vratimo sjaj koji zaslužuje. Druga manifestacija jeste Green Heart Fest, koji postoji u Soko Banji od pre par godina. Možda je malo u Srbiji jednog momenta rock muzika koju većina ljudi voli da čuje bila devastirana. Mi sad to želimo da vratimo kroz taj festival i ono još čim može da se pohvali to banjsko kulturno leto koji smo planirali i prošle godine, ali zbog COVID-a nije moglo biti realizovano, da se na letnjoj pozornici organizuje Beer Garden, znači bašta zanatskog piva koja bi trajala tokom 2 meseca, tokom sezone, sa velikom organizacijom i muzičkih manifestacija i bendova i grupi koji bi tu bili raspoređeni tokom celog leta. Takođe, jedan od naših poznatih tradicionalnih festivala jeste festival Zlatne ruke. To je festival koji ima svoja 3 dela. To je deo starih zanata,
zatim rukotvorina i kuvanje, sastoji se od takmičarskog dela u kuvanju naših tradicionalnih jela, koji je vrlo posećen festival, koji se sad već širi na prisustvo takmičara iz naših ex-republika. Takođe, jedna od manifestacija jeste i Maraton želja, vrlo interesantan, koji se sprovodi u septembru za naše posetioce koji se u tom momentu budu zatekli u Soko Banji, zatim foto izazov i nezaobilazni tradicionalni dugogodišnji prvomajski koncert na koga su navikli svi i stari i novi posetioci Soko Banje. Takođe, mogu vam reći da ono što sam već i napomenuo, sa razvojem tog ruralnog i seoskog turizma, gde se okrećemo i nekim fondovima da bi pomogli i IPARD-u, vrlo je velika zainteresovanost naših ljudi sa sela da formiraju svoje domaćinstva, da organizuju sad već vrlo interesantne bungalove koje bi izdavali u te svrhe. Manifestacija koja se organizuje jeste Sesalački kotlić, u čijoj se blizini nalazi Sesalačka pećina koja je stavljena već u funkciju naše turističke sokovanske ponude, a takođe i pored Bovanskog jezera, takozvani Ribolovački kotlić. Gospodine Nikoliću, najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Sigurna sam da su naši gledaoci sada, koji nisu znali, dobili sve ono što su želeli da čuju. Još jednom se zahvaljujem i želim vam sve najlepše. Hvala i vama, uvek ste dobrodošli u našu opštinu i izvolite tokom leta da zajedno ispratimo sve događaje u Soko Banji. Hoćemo sigurno, hvala vam.